gerek yok. Çok ciddi bir şekilde süreç alettarı ve Öcalan alettarı, özellikle 27 Şubat açıklaması, oradaki hani her türlü kültüralist şeyi reddetme, özellik vesaire açıklamasından hareketle bir yoğun bir karşı kampanya yürütüyorlar. Benim tanık olduğum, sosyal medyada görüyorum, başka yerlerde görüyorum. Bir şey var. Bu etkili bir hareket mi yoksa marjinal bir şey mi? Doğrudur, belirttiğiniz gibi böyle bir şey var ama Kürt siyasetinde, Kürt toplumunda hem ülkede hem yurt dışında bunlar etkili bir güç değil. Bunlar neyi ifade ediyor? Yani klasik ulus devlet konseptini esas alan, işte Birleşik Bağımsız Kürdistan konsepti, ulus devlet konseptini esas alan bazı çevrelerdir. Diğeri de esas daha sayı olarak da içlerinde fazla olanlar PKK'den kopan, PKK karşıtlığı yapan, PKK'ya karşı olan, bu temelde de PKK derken de Önder Apo'yu yani temel olarak karşı alan çevrelerdir. Ama sayı olarak bunlar toplumda etkili bir konuda değil. Bu açıdan da belirleyici olan. Yani özgürlük mücadelesinin yarattığı bilinç ve şuurla toplum içeride ve dışarıda, yani hem ülkede hem yurt dışında yaşayan toplumumuzda sürece ilişkin destek söz konusudur. Bu yani Başkan Apo'nun, Önder Apo'nun süreçle ilgili attığı adımların arkasında gerçekten büyük bir destek var. Ama tabii sorular var. Yani soruların sebebi de Evî biraderê hêja ez li ber wî dikevim, gelek caran wî rex nekirî, bes xuyayê yanî pozî naşewitî, yanî kulav e nemayî, ew xîret nemayî, ew heysiyet nemayî yanî. Birêz Remzî Kartal bi rojnamevanekî rêderketiyê, navê wî Rewşen Çakir behs dike pêvajoya çareseriya demokratîk û ne tenê Remzî, gelek medya PKK hemû kes pêre ne, hemû Kurd pêre ne, dere wiha û entelektûel û partî û rêxistin û kesek tune. Jê heye hemû Kurd medenî ferho. Ahmed Dicle bi pêvajoyê re bi medenî ferhoş, bi pêvajoyê re bi Hüznî Haco bi pêvajoyê re bi xelas dinya hemû bi pêvajoyê re. Hemû xwe teslîm bikin. Çikî wilo tune. Xapandinekî mezin, derewekî mezin, wilo bi xelkê didin qebûlkirin bi Tirka jî re. Hemû tişt bin kontrolê de ne. Kesekî rojnamevanê têr, kesekî rewşebîrê têr, sazî û rêxistinên Kurda hemû li gelin. Hemû çawa hemû li gelin. Hey xulî serhişt, hemû ji ku li gelin. Hemû gelê Kurd ne bi tew ne bi partiya li Bakurê Kurdistanê nebûwarene. Li Rojava jî nebûwarene. Xelk dibêjin em bi çareseriyê ne ji dixwazin xweşbela we xelas bikin. Xweşbela PKK'yê xelas bikin. Ev çîrok, ev nexweşîn, ev kolera, ev kanser bi çi şêwazî çareser bibe, bere çareser bibe. Bakurê Kurdistanê çawa ji xwe re diecîbînin, bere biecîbînin. Lewma bi başûr dibêje em bi çareseriyê re ne. Em ne bi teslîm bûyînê re ne. Apo çi xwe teslîm bikin, nikarin cer jêr bêjin Apo tu çima xwe teslîm dike. Nikarin. Hikûmeta Herêma Kurdistanê Birêz Mesûd Barzanî nikarî herî ji Apo re bêje tu çima dibêjî camê Tirkî, ez dixwazim xizmeta dewleta Tirkî bikim, Kurdistan ji me re nelazim, nizam. Nikarî bêje. û jê nayê xwestin jê bêje. Heya sibê bere Apo bêje ez Kurdistanê naxwazim, klasîk
اف تشتي كلاسيكن وكردستان سربخو آزاد ودولتا نتويت خوازن رمزي قرطال حمو كسن لدجي في بيفاجويا هاني ولو هاند نرخينا باش امام كلاسيكن ايتت مودرن مودرن وتجفاكا ديمقراطيك وايكولوجيك ونظام تشيك وتيك تيك وحمود شتيهان جبوتا واخابو اما ام كلاسيكن امام كردستانين امام او لاوي تيكو جبو كردستان چو سري چيه و PKK او كشت ام گريدا خوينا وي لاوينا خوينا وي جوانينا خوينا وي شهيدينا تو وي خوينه دفروش تنافروش كيف خويا امام نافروشن ام كلاسيك ام كردستان سربخو آزاد کو مافي مي مافي چارانوسا گلي كرد قانونا ناو نتويد دو كردا قرآنا پیروز پیغمبرات مافي كردائي کو دولتا کی کردا هذا ام بازاري السرفي ناك تو وكندر آبو كندر خابو ون بازاري السردكن كيف أخذ اف رمزي ولا آخافتنا ويجي قهدار كر بفي شيء وازي دنرخيني كي لدجي في بيفاجو هنكسن مارجينال هنكسن بقيمتن بباندورن جنافك كي قطبون وكلاسيكن ودولتنا تويد خوازن وكردستان سربخو آزاد خوازن ام كردستان سربخو وآزاد خوازن وبشان وشرف ام ديفيجن تجبر فدي ديك سروكي تجبر فدي ديك بكيف اخونا ام جبر فديناك ام جبر شهيدي خو فديناك شهيدي كردستان سربخو آزاد ام جبر وان فديناك تجبر فدي ديك تتخوازجي بشوت بكيف اخوي تو سروكي تماشافاني هيجا اوی برادری هانه PKK جناوي جويستاني جناوي كسكي دوي دنياي ده غيرت ياو تش كيجان عشيرية عشيرة رمزي قرطال چي كابرج مر بحث بكن از باورم يه جوانه يجي در دورا وانه يه چه عشيرين برادرين هيجا خلقي ما يباو كوري كورستاني PKK جناوي جويستان وسبيلي ويجي كركر وكري ويجي كشت وولو لبندا معاشي خويه معاشي خوشي ج كاج كي دستيني ج بربرسي اي ايكونومي اي محاسبه PKK لفيدري براي جميل بايك مصطفى بايك چتو مريا اگر نها لفيدري بچتو ناوي وي چتو مريا بو دنوا PKK ده رمزي دي چه معاشي خو جبراي جميل بايك بيقولوا بالزلول وملول وشكستن معاشي خو جيدستين هاتش برخو فدي ناك دنا قلنا هي تخصي في حالي هاني كتبوا قربا برشيبونا جبو سروكات يشو حالي مرنيها افي رمزي هاني مري في بيفاجو مري چند سالا شو حالي مرني چي نچي ولا رمزي كتي قربا برشيبوينه جبو تجريدا سروكاتي الراب خولي السريتا وسروكاتي خولي السريتا وفي مودرنيزما تبه كل ما دنا رئيم ام كلاسيكن ايوي او مودرن او سروكي وي مودرن جو چاره سري ريانا تبخو از تبخو يعني تفكر تركي حوجتناك تقولوا خلكي بچوك بك تخلكي بچوك بك برز رمزي ويخلك تبكن كيزك قدري خناص بك حدي خناص بك اف كسين كرخنا لخابو ولدولتها ترك لهرد وادك نتني لخابو ديكن لخابو لدولتها ترك اي كدو خوازه دوزا كرد بفت سينه ما في كردا بفت سينه خوينا الشهيدين كردا لعرديخ خودي غيرت خودي شرف خودي ناموس والهمبر در كفن
او نل ابولاوي عويش وعمر به او كيبها او عمر لاوي عمر بن خطاب به نلاوي عمر اوجلان به لا عمر بن خطاب به كردي خودي ناموس وغيرت او الهمبر در كبن كردي بناموس وسرحيز وج ابو وج بغچلير سري خو بچمينن اويا دبي ور ناس كرن تما كلاسيك دبينه تما مودر دبينه تبچاوي ميتيل مدنر تبچاوي بغچلين مدنر تبكيف اقول امام افن كرد پرورن نشتمان پرورن جما اما في خود خوازن ام تشتكي زيدي تركان ها خوازن چاوي من لما في تركاي امان تيخن بن صولا خو يعني تيخن بن ظلم وزورداريا خو تشتكي ولو الجمع تنا لجم قالي كرد تنا كرد تني ما في خود خوازن ونشما عيب دبينن ونشما شرم دبينن اوانا كسن قلاسيكن ماريجينال جناب فككي قطبونه ام جناب فككي قطبونه جبر چه جبر فككي دخواست ما بفروش دولة تركي وقت وقت فروتي دولة تركي ام ناخوازن فككي تفليكو ام دفش مش فككي بردايجي ام ناخوازن فككي خو بفروش دولة تركي اللي اگر لكري شيتين سواري وسري خو سواري ولسري ابو سواري و حمول لكري باخچلي سوارن وخو بفروشن هرن خو بفروشن اللي قبول ناكن افرش كرنا لهم بريمه ت بروجي خو د باريس بباريس تخلكي بچوك ببيني خلكو يت بچوك تر ببينن بقاسي تا يعني تا ضرر وزيانه كي برمزن جبكي كي جناته چو لاوي تشو حال نما عمر شو يعني اف ظلمه وكل سرسري تحاتيه او كريولو كوليك يولو خساندي نحالتت ماينات نكارت باخذه والهمبري تركات الرابع افكسن خلاص بيج نورماله قال لي كرد هناك جينا رازينه ترك شينا رازينه ترك لسر حالة تسليم بوينا خابو بككي هنا ترك نرازينه ترك حفدو بچوك ناكن ترچما كردا بچوك دكه نخوت تخوخ اني في حالي هاني كو استبتنجي رخنا بكم وشرمزار بك تماشاواني هجا اف رمزي لسليمانية بميتير كونتاكت كريه لسليمانية دما كونغرا PKK وفسخ كرنا PKK بريو بشتيوه اوي داخوانيه كي درودا ود بريجي ما بحث على مساله هذه داخوانيه كي شرودا وردا والله ام ب فيديو كونفرنس ب باشقان ابور و 100 عاجز بو وي شاغي 100 عاجز بو تليفون جو PKK كرن جرم زير بيشن برا داخوانيه كي دندخين بيجنا شاشات فهم كرن اف رمزي دي ساجا انا فير داخواني دا قلنا شاشات يفهم كرن دبن كنترولا او وسروكي خو ونولي فرخو وزبيري خو وقراموسي خو حمو كس بامر وتعليمات ميتيد شنوتين ابو وان بيسدك وميجي ابو بيسدك بفي منطقي هاني افريق سن تيم عشان اي باش ما تبخو يعني وين بخو ديكن حق كريه ازنافي في برادري هاني سروكي وي نأوا نلبرتشتكي يا ازنافي بيرنجي وندر خابو كندر ابو بفيرنجي قال لك خوش وقال لك بالرتم مزيكا ويجي خوش وقرف وحنق والرخنه يجي وندر خابو كندر ابو فرلي بجنو بالا سروكي النووي عبد الله اوجلانتي فرلي بجنو بالا تفقرا نكلاسيك مودرن رمزي قرطال